Assadura, ¿no? Sí, basta. Tú también de esa curva para arreglar el caso, para evitar la sentencia. Pas om een sentencia linksom of rechtsom, nobody will be happy. Zie de verklaarde staking rechtmatig voor, don agana, welke de sigi, no work no pay. Zie je te verklaren onrechtmatig, de staking no por atuma lugar, en dan gaat iedereen weer werken. Dan heb je nog steeds ontevreden mensen. De verklaarde rechtmatig, de solidariteitsstaking is dan met rechtmatig. Pero ko talokot mo sa amin siya bilang. Sabi sa po staking de onrechtmatig persoon, de doelstelling die staking, hoe eigenlijk, dat komt erop neer, hoe in die SGTK, dan je mis 100% gelijk aan Isla. Isla es una compañía grande, Isla es una compañía rica. E por paga el salario sí, pero para vos pico con mes, como doelstelling, hoe meer in de SGTK contra Isla. Meer salaris, meer arbeidsvoorwaarden naar Isla, maar meer belangrijk mij trouwens naar Isla. Isla te paga aanneemsom. En aanneemsom naar Isla, nota una oportunidad para pagar un salaris igual na Isla. Esse é o ponto. Você tem a doelstelling com equal pay for equal work, esse por país, pero se é do trabalho que tu não trabalho, nota do não aanneemsom para pagar esse salário, tu mais arbeidsvoorwaarden é pode ter problema. Nogmaals, como doelstelling mita como de bom. Pero realístico, Isla não te paga aanneemsom para pagar arbeidsvoorwaarden, maar Isla te paga. Esse é o bottleneck. Agora, Kiko Corte a decidir por fin. Kiko, Dos horas em sentença. E Kiko po sa perspectiva ng pakisakin? Não sabe, é swak. O caso basta complicado. É tem gevolgen não para essa que só para inteiro estaking, será? E para solidariedade estaking também.